Tuvugana Messi yatsinze igitego cya 16 mu mukino Argentine muri iki gitondo itsinzemo Algeria ibitego 3-0 atsinda hat-trick ya 61 mu gikombe cy'isi ku mukino wa 200 yakinaga. Ibyo rero turaza kubigarukaho mu mukino w'igikombe cy'isi. Uyu munsi Portugal iraza gukina n'ikipe ya DR Congo n'undi mukino utegerejwe. Saho turi bugume turaza kugaruka hano mu Rwanda tujye mu transfer mu ikipe ya Rayon Sport. Ubwo twakurikiraga imikino y'igikombe cy'isi bahise basinyisha, ubu amaso yabo yose ari mu ikipe ya Marine kuko bakuyeyo undi mukinnyi. Ninde? Turamugarukaho muri iki kiganiro. Muri APR bimeze bite? Police FC nyuma yo gusezerera David Shimezi bongeye kumuha ikaze nyuma y'iminsi mike gusa, bongera kumwongera amasezerano. Kuko turi mu karere ka Musanze turaza kuganira cyane ku ma equipe yaho. Musanze Football Club, ama equipe ya Muhisimbi niki cyababujije kuzamuka, ariko kandi ahangaha niho ikipe cyangwa se Tony Foundation ibarizwa. Ibyo byose rero nibyo tuza kuganiraho muri iki kiganiro. Ibi n'ibindi byinshi nibyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Samir, ariko reka duhere ku mukino w'ijoro ryakeye ndetse no muri resultat muri rusange z'imikino yakinwe igikombe cy'isi, ubundi tuganuke ku mikino imwe n'imwe kuko hari hagezweho andi matsinda kugira ngo dusoze umunsi wa mbere buri tsinda mu gikombe cy'isi. Yego nibyo bakinaga itsinda rya 9. Ikipe y'igihugu y'Ubufaransa yakira ikipe y'igihugu ya Senegal no mukina abantu benshi buka mwaka 2002. Ikipe y'igihugu ya Senegal itsinda ikipe y'igihugu y'Ubufaransa igitego kimwe ku busa cya Bouba Diop wanitabye Imana. Ni ikipe y'igihugu y'Ubufaransa yarije mu gikombe cy'isi icyo gihe bayitezeho byinshi nk'ikipe yatwaye igikombe cy'isi 98 yarizanye barutayizamu habaye abatsinze ibitego byinshi muri championnat 3 zikomeye ku mugabane w'Uburayi. Icyo gihe bari bafite Thierry Henry top scorer wa Premier League, bafite David Trezeguet top scorer wa championnat y'Ubutaliyani, yewe na Djibril Cissé wari watsinze ibitego byinshi muri championnat y'Abafaransa, ariko byarangiye basohotse mu itsinda badatsinze igitego na kimwe, banandagazwa n'ikipe y'igihugu ya Senegal. Wari umukino w'amateka nyuma y'imyaka 24 ikipe y'igihugu ya Senegal yiganjemo abakinnyi benshi bavukiye mu gihugu cy'Ubufaransa nka Kalidou Koulibaly yakina ikipe z'igihugu z'Ubufaransa kugeza ku myaka 20. Nimugoroba abantu benshi bategereje kureba ese Senegal champion wa Afrika mu kibuga ashobora kuza kuba yagira icyo akora, ariko nimugoroba igice cya mbere cyari cyiza. Ismaïla Sarr ngira ngo ntabwo ryari ijoro ryiza kuri we, yarasiba ibitego byinshi birangira Abafaransa nkuko Thierry Henry yaje kubigarukaho. Iyo ufite abakinnyi bakomeye bakora ikinyuranyo, Kylian Mbappé, Michael Olise baza guhindura umukino mu minota mike, abayitsinda ibitego 3-1. Ibitego navuga urebye mu kibuga mu gice cya mbere yo Senegal baza kuba bari clinical imbere y'izamu bakabyaza umusaruro ibitego babonye cyangwa se amahirwe y'ibitego babonye. Byashoboka ko batsinda ibitego na 2 mu gice cya mbere, ariko baje guhusha uburyo birangira Mbappé babyutse atsinda igitego cya mbere kuri passe ya Michael Olise, hanyuma aza gutsinda igitego cya kabiri Bradley Barcola wari winjiye mu kibuga asimbuye. Hanyuma mu gihe bari bagabanyije umwenda, umwana muto cyane Ibrahim Mbaye wanabaye umukinnyi wa 4 ukiri muto cyane utsinze igitego mu gikombe cy'isi agabanyije umwenda, ariko Mbappé ahita yongeramo igitego cya 3 minota y'inyongera. Abufaransa burongera buremeza bwereka isi ko bufite abakinnyi n'amawusi atandukanye ava ku ntebe basimbura bashobora kuza bakagira icyo bakora, batsinda ikipe y'igihugu ya Senegal 3-1. Ubwo muri iri tsinda hari undi mukino wari ukurikiyeho w'ikipe y'igihugu ya Iraq yari iheruka mu gikombe cy'isi mwaka wa 1986. Icyo gihe yanabayemo skandali kuko umukinnyi wayo witwa Samir Keher yaje gucira umusifuzi bamuhagarika umwaka hose. Ni nawe mukinnyi mu mateka y'igikombe cy'isi wahagaritswe igihe kirekire, wahaye igihano gikomeye. Bari bamaze imyaka 40 badakina igikombe cy'isi, ariko nanone abaturage n'abakunzi b'umupira w'amaguru bari bafite ubwoba bwa Iraq kuko Iraq mu kino 15 ishize bari babonye amakarita y'umutuku 7. Memo n'umukino bakinyi wa gicuti wa nyuma baza bakina na Venezuela nabwo babonye ikarita y'umutuku, bakinaga n'ikipe y'igihugu ya Norvège. Norvège nimwe mu ekipa atsinda ibitego byinshi, abantu benshi barayibuka yari mu itsinda rimwe n'Ubutaliyani, nimwe mu makipe yabujije Abataliyani kuza mu gikombe cy'isi. Batangiye batsinda iminota 25 ya mbere, Iraq yihagararaho, ariko ku minota
yakurikiyeho Haaland aratsinda igitego cya 57 mu mikino 51 amaze gukina ikipe y'igihugu ya Norvège, ibitego bibiri bya Haaland. Navango iri joro Mbappe yatsinze 2, Haaland atsinda 2. Twese twari dutegereje kureba inkuru zibyuka zandikwa, ariko Lionel Messi yaje byose asa nkaho abishyize mu mazi, kuko yaje atsinda Algeria ibitego 3. Hat-trick ya mbere mu gikombe cy'isi, agize ibitego 16 anganya na Miroslav Klose. Bisobanuye ko arabura igitego kimwe cyonyine kugira ngo abe umukinnyi watsinze ibitego byinshi mu mateka y'igikombe cy'isi kuva mu myaka 35, ubwo nugwera mu gikombe cy'isi giheruka atsinze ibitego 10 mu gikombe cy'isi, ararusha ibitego Cristiano Ronaldo yatsinze mu mateka yose y'igikombe cy'isi kuko yatsinze ibitego 8. Nibyo kwisigira, reka duhere ku mukino twakurikiye turi hamwe na twese na Axel. Ni umukino ikipe y'igihugu y'Ubufaransa yakinaga n'ikipe y'igihugu ya Senegal. Yewe na mbere y'uyu mukino Sadio Mane yari yatangaje, aravuga ati tugiye guhura n'ikipe nziza ku mugabane w'Uburayi, ariko kandi irahura n'ikipe nziza ku mugabane wa Afrika. N'umukino tugabanyamo ibice nakwita bitatu. Igice cya mbere, igice cya kabiri tuze kwinjira muri statistique, icyo imibare yadusigiye. Gusa n'ubwa mbere igice cya mbere kirangiye ikipe y'igihugu y'Ubufaransa ifite imibare mibi, ishoti rimwe ryonyine ryerekeza mu izamu ry'ikipe y'igihugu ya Senegal. Ariko kandi ku ruhande rw'ikipe y'igihugu ya Senegal navuga ngo birangayeho mu gice cya mbere yabari Nicolas Jackson ndetse na mugenzi we Ismaila Sarr, birangira bagiye kuruhuka ari ubusa ku busa, ariko wabonaga ko ari ikipe ya Senegal yatekinze control ntiyayibyaza umusaruro. Nibyo rigogangira ngo uyu mukino mbere uko abantu banawinjiramo bajya kuwureba, hari ibitekerezo byinshi bijyanye n'igisobanuro cy'umukino nyirizina. Ikipe y'igihugu y'Abafaransa niyo yatwaye igikombe cy'isi cya 2018. 2022 bakiniye final, batsindwa na Argentina, abantu barabyibuka, ibitego 4-3, batakaza igikombe cy'isi 3-3 kuri penalty, aho 3-3 ahubwo batakaza kuri penalty. Nibyo cyane ubita Martinez azipangurura. So ikipe y'Abafaransa ifite umutoza Didier Deschamps urimo arayitoza, arimo aranasoza gutoza ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Bafite ya generation y'abakinnyi beza mu ekipe yose bakinamo ku mugabane w'Uburayi, yaba Olise muri Bayern, yaba Kylian Mbappe muri Real Madrid, yaba Désiré Doué muri Paris Saint-Germain. Ni ikipe nyine iri y'abakinnyi bakiri bato ariko b'abanyempano bashingiweho n'amaklube bakinamo. Ikipe y'igihugu ya Senegal nubwo hakirimo ya nkubiri ushaka kubambura igikombe cya Afrika batwaye, ariko niyo champion d'Afrique kugeza ubu ngubu kubera ko urubanza ntirurarangira. Ni ikipe y'abakinnyi barimo baragenda basoza, harimo harinjiramo generation nshyashya. Generation y'aba Sadio Mane irimo iragenda irangira na Bakaridu Koulibaly, ariko harimo harinjiramo abasore ba Imandiaye, ba Ibrahim Baye, abakinnyi bashya bagiramo baraba introduit. So ni umukino rero wagiye kuba abantu bavuga bati reka turebe iyi kipe ikomeye ku ruhando rwa Afrika ikine n'indi kipe nziza cyane ku mugabane w'Uburayi, cyane cyane twavuga ko Ubufaransa n'ubundi aricyo gihugu kiri imbere y'ibindi byose ku mugabane w'Uburayi. So tunarebye muri line up abakinnyi babanje mu kibuga, ukabona ikipe y'Abafaransa yabanje Mike Menya mu izamu, Upamecano na Saliba bari mu mutima wa defense, Hernandez yari ari kuri gatatu, Jules Koundé ari kuri kabiri, Aurélien Tchouameni na Adrien Rabiot bari hagati mu kibuga. Imbere yabo hakinaga umurongo wa batatu Michael Olise, Ousmane Dembélé ndetse na Désiré Doué, hanyuma Kylian Mbappe akaba ariwe warimo urataye izamu. Ikipe ya Senegal yarimo Edouard Mendy mu izamu, ni Yakate na Koulibaly mutima defense, Crépin Diatta yari kuri kabiri, Mame Diouf ukina muri West Ham United akina kuri gatatu, Pape Gueye, Idriss Gana Gueye bari hagati mu kibuga, Sadio Mane, Lamine Camara umusore ukiri muto cyane ndetse na Ismaila Sarr, hanyuma imbere yabo harimo harataka Nicolas Jackson. Ufashe ikipe nanone y'aba Senegal ukareba abakinnyi bayigize, na abakinnyi n'ubundi bakina ku mugabane w'Uburayi makipe akomeye, twatekerezaga nyine kubona umukino ukomeye. So igice cya mbere cy'umukino nk'uko babivugaga tugiye dufata buri gice icyo cyari kivuze, ikipe y'igihugu ya Senegal yagerageje gukontrola
uwo bita Michael Olise muri animation y'umukino ntabwo yasaga nk'akina ku ruhande, yari umukinnyi urimo arakina nka free roll, wabonaga arimo arakina ahantu hose baro iri, ariwe uri buze kuyanima no kugira ngo ayigeze kuri bagenzi be. So ikipe y'abafaransa mu gice cya mbere cy'umukino Senegal yakinnye ibintu byayo neza irabikontorora. Nicolas Jackson arata igitego nk'uko bisanzwe ni umukinnyi wagiye muri Bayern n'undi atitwara neza cyane mu ikipe ya Chelsea imurekuye, ananirwa gutsinda igitego. Ikindi gitego nanone ikipe ya Senegal yabonye ubundi buryo bwiza cyane imbere y'izamu, umukinnyi Ismail Sarr ananirwa kushyira mu izamu umupira, akora tapi nabi awuta hejuru. Abantu batangiye kwibaza eske ubu Bufaransa nibwo abantu biteze kuzatwara igikombe cy'isi? Ese iyi ni equipe de France mu by'ukuri ni ibizaza gukina? Ariko ama detail amwe namwe ya kipe nakubwiraga ya Senegal, nge nabonye uwo bita Pape Thiaw umutoza wabo harimo uruhare rwe mu gutsindwa kw'iyi match. Mu gice cya mbere cy'umukino cyarangiye ikipe y'igihugu ya Senegal idomina, abanyafrika banavuga ati byakunda. Hanyuma mu kugaruka mu gice cya kabiri cy'umukino ikipe y'igihugu ya Michael Olise yakomeje kwereka Senegal ko afite ibintu byinshi cyane ari buze gukora muri ya free roll yari afite. Yabanje gutanga pass Kylian Mbappe ayitera mu maguru y'umuzamu Edouard Mendy, yabasovye cyane. Edouard Mendy ni umwe mu bantu babonye amanota menshi cyane muri iyi match nimugoroba. So ariko yari amaze gutanga pass ica hagati y'abadefenseri ku buryo nyine wabonaga abantu yakate ndetse na Bakaridu Koulibaly badafite ubushobozi bwo kubuza umudefenseri nako Kylian Mbappe rutayizamu wari murakina nka rutayizamu solo nimugoroba kuza kuba bamufata kubera amapasi akomeye cyane y'umusore Michael Olise. So ikipe mu minota nk'icumi y'igice cya kabiri gitangira, ikipe ya Senegal nanone yakoze ikintu cyitwa gutakaza umupira hagati mu kibuga. Ubita Michael Olise afashe umupira atanga pasi nziza cyane, Kylian Mbappe atsinda igitego cya mbere. So byaje kugera igihe Senegal yarimo irarwana no kuba yashaka uburyo bwo kwishyura, bakinira mu ruhande rumwe rwo gutekereza ko Sadio Mane hari ikintu yaza kubafasha. Nimugoroba n'umwe mu bakinnyi batigeze bagira ikintu gikomeye cyane bakora mu ikipe ya Senegal. Uruhande rwe nirwo rwakinishijweho cyane. Mu gutekereza gukinisha urwo ruhande rwa Sadio Mane batakaje umupira. Bradley Barcola yaramaze gusimbura Ousmane Dembele, wabonaga nimugoroba yabaye quiet cyane, nta kintu kinini arimo arakora. Uwo bita Olise yongeye kubambura umupira, arekura pass. Bradley Barcola akubitana na Edouard Mendy, yasohotse umupira awushyira muri angle y'akaguru k'iburyo, igitego cya kabiri kiba kigiyemo. Bigaragara noneho ko ikipe ya Senegal igomba gukora impinduka. Wahoze bivuga nimugoroba abantu twari turi riko kuvuga ati nanga umutoza usimbuza yatsinzwe. Yayibonaga kuva kare ko hari abakinnyi benshi bafite ikintu cya fatigue, surtout muri mediane yabo. Idriss Gana Gueye afite imyaka 30. Idrissa Gana Gueye 36. Sadio Mane barimo barashaka gukinisha afite 34. Kalidou Koulibaly afite 34. Ruvango ni ikipe ya Senegal yageze igihibura ikintu bita soufre. Ubwo wibuke ko babashe kuyijera. Icyo turimo turavuga Pape Thiaw yagomba gukora ziriya mpinduka Axel yagiye gutekereza amaze gutsinda ibitego bibiri, yagomba kuba yazikoze hakiri kare, kuko aba basore bitwa bambaye aba bandiyaye n'abakinnyi bakiri bato bari talantiwe, kuko abantu benshi banavuga ko Ndiaye akwiriye kuba abanzamo kuruta Sarr cyane rwose. Aho ni naho nshaka kujyana Axel, kuko urebye igihe yinjire mu kibuga wabonye ko rwa ruhande bangaga gukinisha bagakomeza gucurika imipira aho Sadio Mane ari gukinira. Mwibuke ko Sadio Mane rega yanakoze ikosa ryari kuvamo penalty abuze gato rwose cyane rwose. Axel hariya niho hantu amaze gukora remplacement atinze mu minota 70, amaze gutsindwa ibitego bibiri, ashaka gukora remplacement mu minota 80, kandi mu by'ukuri usanga nibura umukinnyi kugira ngo yibone muri match kuko atatangiye biramusaba hagati y'minota 10-15 kugira ngo ajye kuri ritme y'abagenzi be. Nibwo nibura ikipe y'igihugu ya Senegal Lelio de la Telanga babonye igitego, tuvuga tuti babonye igitego cya kabiri, igitego kivuye kuri bench kuko yari Ndiaye watanze passe kuri Mbaye. Nyine wahise ubona ko iriya side ihita ituruna cyane.
akise aha hantu abantu bose bahise bavuga ati ese coach izi ramprasoma ntabwo we yabibonaga nk'uko abantu babibonaga mbere cyangwa nuko yicaye agasanga bitari bikwiriye ko ramprasoma kuko icya mbere na mbere nk'uko Kwizigera bivugaga Mbaye akaba yatangiye mu kibuga umuzanye mu minota 70 aho hantu niho hahise haturuka igitego ariko wese gutsinda igitego cya gatatu umutoza yaba yatsinze undi cyangwa ekipe nziza yatsinze indi mbere yo kuba ari umutoza yangira ngo ni byose haba ari umutoza mwiza umutoza Didier Deschamps uriho asoza amasezerano anasoza ibyerekeranye no gutoza ikipe y'igihugu y'Abafaransa kuko nyuma y'iki gikombe cy'isi aho Abafaransa bazaviramo ariho hose baba bagitwaye baba batagitwaye Didier Deschamps amaze gusezera ngira ngo rero aracyashaka gukora agahigo ni umwe mu bantu mu batoza maranye n'ikipe zabo z'ibihugu igihe kirekire imyaka ikabakaba za 14 aracyashaka gukora uduhigo rero yagitwaye ari umukinnyi muri 98 ari kapiteni w'Abafaransa yarongera agitwara ari umutoza muri 2018 urumva iyo ni kote imwe igomba gutuma ashyiramo imbaraga kugira ngo atsinde imikino ye urebye rero haba ari ubuhanga bwa coach Deschamps ndetse na qualité individuelle z'abakinnyi afite suko Abafaransa nabo babaye beza cyane wenda ngo bakore imibare idasanzwe ahubwo amakalite individuelle y'abakinnyi bafite cyane cyane igice cyabo cy'ubusatirizi habe Olise habe Mbappe habe ba Barcola bajemo basimbura ndetse nubwo Dembele nayo imibare itagenze neza ariko Abafaransa naduwe nubwo yabaye quiet cyane mugoroba Ousmane Dembele yakinaga umukino wa 19 adatsindira Abafaransa cyane